তিনি gala round ni second day Mia Sung first day paileka tini second day ni jara tai baki contestant dong sung tini tesha hai lam so phinai Sebelum juga briefing contoh ya Bu.
Masih aku abang tak sedang dimaini, abang tak sedang dimaini.
Kaya makikita si Judge Frangan, kaya nawi ng kumani ko kung ano share ka na. Kono ni, pare khana thokha, कैसे इसमा तो छिलो, नंगसार कहते हैं कि हम किस सपने, ते विशाल था नहीं ते हम, बोला, नहीं रसम जब मैं सुनामजान खा अब नृसाबोई जब मैं और न्यू बासा खा नहीं बासा मानी बाय रसम आंखे कथा जाता लाय के कांखे नृसा खा खर्चसु है किसी कमे में के पास एक सब सिंह के बाद हम बुखा खामी था कथा नहीं अगर तामु saya bukan ambil sapi itu. Kalau lagi, sama kalau ada pas-pas kacang, feelings no, kalau nanti tadi, kalau tadi saya feelings sih, maka kita beda nih. Itu tuh kalau suruh kalau kita pas-pas apa, well done, all the best. Thank you so much. Better than you guys, Komrogani Chopra. Ini yang saya bawa sini. Orang jadi paksa.
Siri Nabu kan sampai sini top 20 is Vishnu Kumar Devarma 73.9 points. Tujuh असुकरा खेल रावत होगा angkanya Vishnu Kumar Devarma dari orang kakek sakor datang sama baik sungai pasar pasar apa gini sumber ni lekang dosi sini nak sini. And next, Shabdul Tripura, 74.2 points. Apa Haikino? Next, Rajkumar Tripura, 74.2. Time. And apa Haikino? Thangdi. Thôi, Thani. Brahmani Tripura. Next, Africa Devarma. Point game 75.7%.ซึ่งตัวอย่างเขาเลยเห็นแล้วคนนี้เมื่อกี้ก็ได้แค่คนออกใช้จบเลยครับแต่เอามาให้กันเนาะ Next, again, Reshmi Devarma 76.8%. Next, Nisma Koloy, 77.1%. 1 point. Menurut points tujuan kakek balik handai yang berlatar sini mana kalau bersaudara points. Next, Biplot Jematia, 76.8%. Aku sini lagi tu, aku orang di punggung tu di point side sekarang. Saya awak hanya next to Naputi Jematia, 77.6%. And next, Jewel Devarma, 78.1%. Apa hanya Rebeki Tripura, 77.2%. Next, Samuel Koloy, 80.6 points. Maka, saya apa itu? Yang kamu Benjamin Koloy, 83.2 points. Maka, apa itu? Subhas Devarma, 79.8 points. Next, Dinesh Jematia, 84.7 points. Maka, saya bahagia Plus 90 Rian Bomanta, 87.1%. Saya bahagia Aitor Devarma, 86.4 points. And Triple Jematia, 86.1 points. Next, 당시랭가. Hengkake Ini pasal aja. Terisi kerika. Here, next. Awak ngake overall maximum points to win person bahasa oro Galarano top striker Ananto Jematia oke 88.2 points. Maka hey, top of the top number 1 Galarano Sopeka. Okay, any guesses? Onil. Okay, Anil Jematia, 89 points. Mana for top 20 for Sopeka. And so overall, kita sini top 20
ठीक राउन्ड सौहैनो